Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita at naggapo. Kan ni pagayam ang nagpailinged itinaga na Cynthia, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Jakon dinakamat ti usto anagan ken lugar ko, gapo ta iti pakabuklan ti pakasaritaak, ket adu ti makagura kanyak. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Cynthia. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Talaga ka di asanin ang mabawing pa iti pangideng mo, Cynthia? Saanan? Nakadesisyon akon. Kat final day jayan. Ngam, saanin anawaya jay tao? Apay ngamin nga isupay lang ti pagtatakunam. Saan ang maisoro ti puso nga gayat, Becca? Ngam, amom asaan arumbeng day tangar aramidem. Agpanunot ka mamat. Huston, Becca. Gaputa uraan niya pa'y ti bagbagam. Nakaikadeng akon. Saanin ang mabaliwan pa'y dayta? Okay. Adakan kan dayta. Sanak mat anagkurang iti pamagbagakan ka. Isu nga awan to nga rod ti sabali a pabasulam no saan ati bagim. Wan, kan maysa. Awan to ti pamabasol. Gaputan na anayas to ti amin. O anya, kaya't mo kadimot lang dito yung pag nadantahan ni? Wan, honey. Sigurado ka? Ibagam no saan mo ang magustuhan. Taag kita tayo ti sabali. Kontento akon, honey. Kan maysa, oray sa dino pa'y ti pagnaadanda. Saan aparikot kanyak? Tatinapatag, kadanda ka. Kasanon no kalkalapaw lang ti pangibalayakan ka. Mayat ka? Wan ay, takas iti nakunak, saan anapatag kanyak ti klase ti pagnaudan. Ti kapatgan kanyak, kadanak ti lalaki nga ay ayatag. Dito'y kapailaan, please. Saan pa'y ang mabalin, Cynthia? Duwala ang ngal daw ti pakadak kini Monica. Saan ka kadin nga agpasugnod? Di bali, tasikat ay ayatag. Agawid akman. Uray man no iso ti kadwak. Sikalat ta ti ayatag. Talaga? Uwen, honey. Kunak man nga no sinaamon ti asawam. Tapnagdan natan. Uwen. Ngam saan pa'y nga ita? Mangal-alak pa'y tinapinta sa timing. Oh, kanon to pa'y dayta. Mabiitan. Basit laangan nga anos, Cynthia, honey. Apay nga da ka dito'y salon? Becca. Imay ka pailaan. Saan ka kuman na simsimrek pay? Unay ka matan, Becca. Kaslanak mat ab-abogan iti kasta pa nagsasaom. Kat, saan aya nga ingkabalay na kan da asawa na anobyom? Hoy, tangiwat mo. Ang mga numangag da ka nagiti aglabas. Ay, naimbaglangon, tawan customer. Apay, mabain ka? Adda aya babain mo. Di kan tupay mabain ang makin-in nagaw iti asawa ti akin asawa. Becca! Nagado di ta abarong. Ngamjay pa'y adda asawa na ti pagtatakkunam. Nagkari ni Randolph nga isina na ti asawa na. Kat da kamin ti agdan na. Oho, awan mon, Cynthia. Talaga ang maag ka. Anya day, Jay, sir, agpokis ka? Cynthia? Wen, siya nga rod, si Kani. Uy, grabe ka. Di nakpay gaya man malasin. Siyak daytoy, ni Tristan. Ti kanayon a dumawat iti papel mo idi elementarya tayo. Wen, malagip kon. Sorry, saan ka na nailasin? Nabayag mat nga minan day di. Kan sabali ti langam itan. Anyangay, timarmat lang ka di. Medyo. Madinsa. Apay ngay a medyo laang. Kat,
Medyo pa'y laang tas saan ka pa'y anapukisan? Alaman nga rod. Pukisan na kon. Barang makumpleton, day ta akinataar. Sino aya day tanga awag nga awag? Ay, kwa. Tayman may sa agayim ko. Awan mo't laang napatag nga ibagana. Puro chismis. Iyof mo man nga rod pailaan. Makaparangreng. Naimbag kumamot no nakasilent. Sige, i-off kon. Aday ta. Pasensya kan. Randolph, Anya, kaano nga isinam ni Monica? mabalin ka diya saan tapay apagsaritaan day ta. Makaturturog ka. Sige. Maturog ka pa nga ron. Ay, Cynthia. Si kamat gayam Tristan. Kalkalpas mo lang ang nagpukis, nga mada ka manan. Wano, kadwam ka di ti jowam, nga umay agpa-hair treatment. Jowa nga. Awan jowak. Ay, kata niya nga rod. Umay kabisitahan, Madanaganak ngamin kan ka. Ha? Aw-awagan ka ngamin idirabi ngam di ka sumungsungbat. Sa idikwan, saan ka na makontak? No kumaamok ti pagnanaadam, imayak kuman. Pasensya ka, Tristan. Nabanugak ngamin, iso ana sa pa ka naturog. Ganjak napansin, ay, lobat gayam ti cellphone ko. Kasta ka di. Pasensya ka ha? Okay laang. Tinapatag. Nakita ka ita. Kan amok, nga awan ti dakas ang napasamak kan ka. Uy. Kaslamat ag kursunada kan ni Tristan. Anya nga tanong iso ti kami ti gundaway. At dayta ka manan ako na kon, Becca. Mangrugi ka manan. Kat awan matdakas na iti imbagak. Certified abaro ni Tristan. Mas okay man ni Tristan Nganda dya arandol. Ay nahuston, Becca. Nakaado ka manin ako na kon. Saan mo akayat adenggan? Gapot na agpaiso amin nga ibagbaga. Alawanan. Agpaiso no agpaiso. Ala, huston. Kat, anya ko mga minno padasam laan. Ay, Anya talaga ti- di nagsardengan. Di ta ka man langan. Na, papanamon ngay! Agawid akon. Marengreng akan ka, Becca. Ay, una yan, aya. Apay ka di, Tristan. Awisan ka kuma, iti may sa dinner date. Sorry, Tristan. Medyo busy ak. Kasta ka di. Intun bigat nga rod. Kinapod no na. Adan nobyo. Ha? Iso ano mabalin. Sardengan ako man, Tristan. Cynthia. Sorry, Tristan. Awan tirong ba nga ikidawam iti sorry, Cynthia. Agyaman nak. No maawatan nak. Randolph. Manon abulan, sipud imbagam asinaam ni Monica. Nga maging gaita, di mo pa inaramid. Kunak mo tamang kita kiti napinta sa gundaway. Kanan tupay. Kataguray ka Matuo ka na kun nga gururay, Randolph. Anya kalakit din ayahani. Mabiitan. Mabukudan nakto ni Diyos to. Ay, kanon tupay di tangal daw. Kan may sa. Kukuanak mo tatalagan. Gaputa si katay ayatag. Wen nga mas ad-adda ati ayan mo kat iti asawam. Sana bale, ta si katay ayatag Cynthia. Nakaawag ka man, Becca. At dito'y boarding house ni tatang mo. Anya? Apay, kaano pa'y nga dita? Kasangsangpet na. Anya, umay ka dito'y, wano umay kami dita. Di talatan, siya kunti umay dita. Okay, urayan da ka nga rod dito'y. Sige, tagrubwatak matan. Sikapay lang ti makaamo ka ni tatang dita. Kat pangasim, ta saan mo adakdakamatin ka ni tatang ti maipapan ka ni Randolph. Kunak no dito'y pailaan ti pagnanaidam. Imalis ka mo't gaya man. Wan tatang, ngam apay ka di? Nakapasyar kayo man? Ay, kwa. Umaya ko mamang ibagay ti kwartam no at dabalasang ko. Apay, anya ti pangaramatan nyo?
At nga minisalsaldada kanya katalon kahit hanggang kurang di adda kanya ka kwarta. Kat, adda mo di talon tayo at altalunan niyo. Ay kidnapiala nga adda na yun a pangalaan iti kanan Sa nabalay, tagsublimot ye kwarta tasaldamay. Ala, ngam, di kay pala imawag kanya. Tapno nang ipaw-itak ko ma. Nagbanog kayo pala nga may ditoy. Oh, Randolph, nakaawag ka mat. Honey, imawag ka. Taibaga ka sa anak ang makaumay dita. Apay, Adabasit parikot dito balay. kasta ka di? Uwan, honey, pasensya ka na. Kaano ka nga rod nga umay dito'y dagusta? Jack maibaga. Basta daak to lang ta na sumangpot dita. Ay, Maawatan na ko, honey. anya pa'y ngay. Ada ka di nga rod maaramida. Agyaman na, honey. I love you. I love you too. Bye. Agmay-may sak, manan dito'y dagus ko. Talaga binasted mo ni Tristan? Uwanin Idi pa'y lang matdamo panagaram na nga imbagak. Nga awan riknakan ko, ana. Ay, ayat lang agpaiso aya. Sayang. Sayang maninjay. Ni Tristan Nungay ko Ay, mata. sumarteng kan, Becca. Saan man nga ituloy ti ibagam ko ma? O di sumarda. Rumbang lang, tanod di ka pala sumardeng. Talaga agumurakan kan. Ay wow. Bilibak mat. Sigapay kit din ti daganas na gumura. Ni Tristan? Adamanan dito'y salon. Isoday ta kasarsarita ni Becca. Ay, di na kunaan nga umaynak manin dagulitan. Imbagak matan nga adan ka ayan ayat ko. Sana ka umasidig iti ayan dangag sarsarita. Nakita na ko ni Becca. Oh, Cynthia. Anya pa'y lang ter aramidam dita. Itay pa nga guruuray ni Tristan kan ka. Apay nga ta. Anya nga tamanin ti ibaga ni Tristan. No kasta, agsublikan iti Manila? Hunsin siya. Ngamnoy naklunak. Amangan no agtalina ad akong ditoy. Ha? Raba ko kadilaeng. Uwan, agsubli ako ni Manila. Isong ay mayak. Tumayak lang agpakadakan ka. Ay, kasta ka di. Agan-anad ka iti pa nagsublim. Agyamanak. Kastamat kan ka ditoy. Agan-anad ka kanayon. Agyamanak. Kat, pasensya kan. Nudyak masubalitan ti ayat mo. Okay laeng. Maawatan ka, Cynthia. Narigat mat no pilitam ti pusom. Tasaan kan tumat lang agbalin ang naragsak. Agyamanak, no maawatan nak. Kat, idaw-dawat ko ama sa polam tumot lang ti babae. Aparakan ka. Ay, piman at Tristan. No apay mat nga minasikapay laang tinakat nagan tirik nana. Siyak la kuman. Anya? No siyak kuma, di saan abastad? Dahita di kunakan ka. Asaan ama isoro ti puso no asino ti ayaten na. Ammo pay. Ngam, aywan gayam. San aya ako nam asinaan ni Randolph ti asawa na katagdan na kayo? Wan, kasta ti kunana. Oh, kat, ayan na kay nga rod ita. Apay nga aging ga ita kat sanda pa'y matanagsina. Urayam Ay na, Cynthia, agriing kan. Saan ka unay amamat pati iti bagbaga day dya lalaki? Saan ka ko mga agnanayon nga uto-uto? Hello, Cynthia. Imawag Gaputa kayat ko ti agpakada. Tapay. Adag ti pagababangak. Talaga adyak makastruk ita. Madi nga min tiriknak. Maditirik na, uno, kadwam dita ni Randolph. Ay, kwa. Ay, apo, di ka pala idiritso. Basta, madi tiriknak, Becca. Kat sana kasumrak ita.
Ani, in ka man kita ano asino tagtuktok-tok. Ay, sino nga ta ayamod dayta? Awan mo ti amok nga umay abisita kita. Ala, in kalata ilukaten. Tapno maamwam no asino. Ay, masadutak magkaroon na bubagod. In kakit din. Sana sumarda nga agtuktok-tok dayta. Amangan kit din no napatagti bagana. Sige man langan. Sige, tayo nakilo ka tiri daw. Di na ka di paunagan. Amok asikati kabit ni Randolph. Kwa? Saan ka ngagdanag? Ta sa anak nga agiskandalo. Saan ka adiswan akas iti aramidan dagiti dagtuma? Asino ay ti bisita mahani? Apa yan nagbayad ka? Honey, ha? Umunagaklatan Cynthia. Uray no din pinauna. Mabit lang. Monica, kasano? Kasano anamuak? Simple lang, Randolph. Sinurot ka itinalimad. Ita. Agpili ka. Agpili ka no asino kada kami kan ni Cynthia. Randolph, itanti umno agon daway. Sorry, Cynthia. Ngam ni Monica ti biliak. Iso ti pudpud no may ayatag. Anya! Kasano ak nga ruden? Sorry, Cynthia. Ngam nakapilin ni Randolph. Ala, agpakadakan iti kabit mo. Tagawitan, sakbay nga aglidam tilubong ko, Randolph. Anya pala ti sangit-sangitam dita, Cynthia. Ang sakit, Becca. Kasla matutudok iti nagaduadagom to'y pusok. Aya? Inalilaw na klang ni Randolph. Kunana, asyak ti ayayatan na. Nga maapaya di nagpinili. Saan ako namasdaaw? Damo pa'y laang, kat madlaw nga utwan na kanday dya alalaki. Becca. Iso asan ka na kundi sangit dita? Imbaga na laang asinaan na ti asawa na tapno agden na kayo. Namati ka adagos. No di ka kadang nga. Nagsakit, Mr. Lonely. Amok amin na maagday to'y ariknak, ngamjak ilibak, ngaging gaita, ay ayataklatta ni Randolph. To'y pagayam mo, Cynthia. Agyaman nakpagam Cynthia, iti daytoy apakasarita ala, lipata mo ni Randolph, tas saan nga iso ti paraken ka. Inton maminsan, kilatisam pa na imbag, ti pakiayan ayatam. Siguraduem, nga awanan iti asawa. Iti kasta, awan to ti pagbabawyam, iti udina. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Cynthia. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos ken insurat para iti radyo ni Rizalyn Roman. Kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Kan sound effects, Randy Castro. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito yung istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.